baby or so on country Hano or Friba. Wonim sadia ne oba ne nankese se asia wie de na so na unim so oba won kraw wo be freduma beba no okon de senka oba no wo krakra no na wo hwe ne yie se o mame wo kwa be fa kra bi kwa me freduma beba kwa na wo na so wo de me be kwa na me ye ne den na ye den na won kofa wo ban fi school da ye de na saada ne nko a de pacho na me ye obi adwuma enti eno sa na de bi akwala na wo me chen na obi adwuma no ensam bae na maame ne se me njai na me jaye enti na me ye watermelon adwuma me de watermelon ko echima no aha enti eno no na e ma no onya me sa no me ko watermelon echima no ti kafa asabi ba oba police for amane pacha fa police station na oba amane Anopay na call police report. Anopay na more reporting. Timo the extract by. Muko police for can say. Man can see. Muka say report we no say young family. Abusia we e oba tan woni o mame. Wabekuma se bepena no aduane. Wo mame obi a wota free sire besra no pa. Na wo mame abesra no. Na wan kasa mamme obekuma se awunim ba bia obehu ne se waba wo ho obehu ne se wokọ saa na wo ka no na wabesra no na ne ba wade o akra na she cross Sanders medical school na wo ko do school mu ono mu a yapon o na ne madam ebe frɛ se Alice obi aba ha wo so obefa wo bande akofie ada ne wa madam na amfa phone na ma maame na no maame ankasa I who sampa say, O mammy never far cranwa. Pacho, me busa no cassa ya joas a boy and no tina and mamma mind to me ama or me mamma and ancasa. Okay. Producer Anarma say, oh, why, yan shani pusu, a ye madam no bibinti. Yam funny din to dra yam pusu madam no woman na yenwe se adie na madam no nso nkyire mu ben e na wo betimi akyire mu amayen asem we minti bi hu mpanyin nsem da semia me maame wa befa me ba ma asakwa na mema abegyafo aso akyire wo madwen no chonkrama wo maame hwe kamera we mu na ka bibi kyire wo maame se ba bia wo ne oba ni wo bia wo sere no na wo twini ba tan wo da wo na onfa ba mrew Catherine. Pacho. The Kakan Mukrum Cassim, Sabe your Betty. Mamma, to a reader, I do as a boy. Until man be a bonus is a good be out. Evangelist. I said, women to be umpanning some now. Yeah. I said, you're okay. Minti bi na me hu bi soda na so de akwada no ko hen eno na nwanwa kakra no se wa frɛ krumo na oni ho onyi sufu nso maame no so yusufu ana ye hunu ba bia maame no so ye dai se akwaya se nipa mienu na ye hwe o mu maame no so hu hia pa wo mu se akwala no se ye ka maame no so hu hia yeah anu so se ye hunu ba bia maame no so ye dai ewo na memisa no se o maame no sabi ono nko a wahwe mu da de obi sa wote o maame ono nko a nko ba bi da berko a ewu mu na waba wonte nenka sa no ye okwa na waba ye hu mebusa ne se ahemfa na okwa ya o se me nko a na menim nti oba na ma frɛ ne papa ka chense me maame waba o nti me ko adwuma na me ba na wa lockdown no okọ on kram se o ebia me ko aba ana me ko aba na hema maame no o hwe check emisa ze maame no o check ni mfia ete say describe no se de be obi be hu no kire se do sitie so obenye 55 day ko 60 ana ne bobre te se na oye nipa oye tuntum ne ho nketen oye nipa tuntum ne ho nketen tinya o kakasa ben fra eno nko a me pa cha oye tuntum twi ne so wate kakra na hema se de o kan wa nya fa di ko maame a wona ne tia ohwimu ana no waba no kura na se nke ma o sen se
o be careful kakra but asem de nya ba na anya asia na break room yeah big mama wo de wani afika ka wo ba time wo susu sa de mama ya ye de ya me nwanwa ne se ode akola na iko school na nas odi ne tetentete also no odi na chin kakra nti we no adwena amma ne tim ne se me fa blame no if so onim se ne maame no nti onim se wonti me nya ne ba no bone na me pese bi se o wa adwene mu yade ana woni adwene mu yade acho me bra ka ano kurede wanya ade ma wo hu se bia na adwene ha no se bia kakra wo na onso nkyere odia was asem na nwanwa asem ni mu orem emu orem me pesa nkra no wo de wo tuwie na fe wa ba ha die na se nka wo de ba na picture eba picture no picture wo me ana one farmer producer da day wo ne ho okay ye bebo modin na ya show picture no na fe ye de police extract no waka ho eno ne bai mama ye nya akwanya na yetimi show picture no sampa moye aban official report say wayera tito nkrama wo ma me se bia ne wura fi ne ho ana bi onim sa akwada no amakwan ye nwere ne bone de nanso unsuru mu ya oyanti wo sere no ba bi oni abofra no wo bia no onfa abofra ne mra yo mama to reading ajwa sra boya ta tama bia blessing singa benu me wonta man bia la bona ze saka bia o tam bia la wa ba ma de enka gire nyongo ma eru makanya to mbozi a me kata o bi me o huna bia la bola kala intima benu me pa wonta man bia blessing bona ze saka bo to tam bia wa o ba ma worry kan ni twi mu nso e pacho me ma me aye fra no ajwa sra boya baby biara wo de me ba blessing e ko ye me sra o fa me ba ne bra me na de bia me nda me sra o pa ya besre bia na wonso wani atwa ba panyi mu bia sebi woye tuntum ni fie no be 50 ade kro na wadatea na koda oba no ekoko ana tuntum koko oba na be ma pacho oba waboniti pacho da bi ma twa ni ti Mark Bidan picture no yebema producer aye na ye de atoso ansa na yapon wo kan ntemu anke ye no preko enti wunu ba panyi mu sa akoda ye twa ni ti a Mark kakra bi dan ha be 4 years de kura wada roma na wabo pini eye insure eye FM na so say ye de number yi ebetudwa na wafre batai no ama na hu se bia ba ni atwa maame ni ne bai so wa ha ana mehu wo no wa ha ye mo ana batai ye eya ebia na maame no nso kwa boni ni tiri mo nim se na na amakwa de ni kodi akwama e na ye nhihye so abeto akiri eti wafa wo number na tudwa se wo hunu bibi sa bomode ya ne frɛ maame e wo ne number yi so e say 0596 38 31 timu ba ko kan we pacho 0596 38 62 31 okay okay cross unders no wa wo kan ye no ye hunu bi na me pese NCR to so ne hwe say ye no na wo kan no a bia na obi nim enti bra YouTube Nhyira TV behwe ono wo say cross Sanders ye nya bi ya ye pese ye ma wonso hwe say sa na ti anti bra behwe we na okay me pacho da bi enye we bia pacho ye we bia ba tenye no a okay eye we bia ba wo de ne ye cross eye we bia but ne color no nyina ye tuntum abusia Nhyira TV on YouTube pacho bomode a tutumi kana behwe na empaboa na ye mami kan ebi kura se de waka so wan fa ne ne mai ebi kura na obehia akwada no na empaboa kura ya na ehye no eti bra Nhyira TV on YouTube Facebook no so de ya kan no network no ene dam yie eti ene ye stream live e wo YouTube bomade abra na bra behwe empaboa no aye nua ba no oka se ne ba no na ehye no akwada no e de ko school no ebe ne se ya ahomete na ya
nanso yesre adomfo se modaroma mani etwa abofra yi ene eye batan yi so a na number yedi tu dwanoma bomoden afre so ma me adwoa sirboya se wote ye nkan so ba bia wodi abofra na kwose bi ada wada ma wonda na no fa ne bre wo maame na eja wono nso woda wontimi enna na asumdwe emra na bibia nso enko kama ye ogidie se yebehunu abofra blessing ene onana adwoa asiriboya ye konkomo etosumie no so de na ye nyina ye kai yamponsa wo fi eye konongo eba ye na wode eye maame bi a ye frɛ no Marcos eba fidue ma da no na aha aye hye na ye kan say ye baba nan ne atu anamo ne akohwe nsɛm a yamponsa de bedan ye no ye pese ekohwem ne ehunu sɛ de ni nyina ate producer 1 why adwuma ni nyina kyese na ho ma kye na kyese wotika mu papa wadu konongo wakwakwa ye adwuma ni nyina na yenya yamponsa ene Marcos nyina wo fie ha ebrepɛ mo no ye be show niam a ye kotwa ye ni nyina ne amamo hunu sesei no kuro we mu obra adwumadie so de hye bia ye beba be ye pie ni amamo hunu se de esitie aze enti ebrepɛ mo no ye be ko na mema ya akwa ba na mi san se na pom to say enne ya ete say bibia ye fine se de house boduku enti am say odi sofu wana ana what is of pain so okay if you boko there you my friend nyina ho you Marcos na pom to say yes roni me ho you yankopon adu okay you yeda nyankopon asepa abuso to me kabra Nhyira TV on YouTube Brian na enche bia ye beyi yamponsa ne ma wo kunu ne babrin shop meka de sport no bia ba mo fanchem na efiada 1st August nti ye be fan is sport ne kwanso de boko ya keka homa me wada ne kwanso de boko ya keka homa me wada me pa cho last week me buy no we somebody actually na mo akohwe okay tana pay me ho na papa ne buy okay ya ma ready dia anya na ye hwese ye betimi ka tu sisi ya yamponsa kunu no de say me pa cho de asapo Emmanuel say asapo Emmanuel da bi dano na mu boni di bi dada japade ahodo a wo ye ne kononwo abonten so petransa ane babia ba kono de wotim no ho ne he appetite de ni nyina ye beyi ni nyina sesi enu nti bomode ya tumika na bra YouTube eye Nhyira TV na bra behwe edan pa eye dada ebo modin siesie ye no enya sem ketua wobobra yie wobobra yie ankasa ya enye eye ebra ketua pacho MC ambajo ma ye ready na yenkwa na yenye ready dia na memto amenkomo so ana okay Marcos me person bibisa won sem ba ku mienu bi ansakora ne yakohwe eye mfonini no wadaruma babi awugina na ada sugina sade da no ye kama ne siye no epacha no wa na woda sugina ho okay yamponsa ebra wukunu wie ne ko sen boyen komo free ho ejapade ne ye dodo sen ansakora na ebekolo ya ne ho ejapade no de osifie ba ko center petrensan telecenter video no ye hunu ha enuru ya ha ewe ye chinti ye twen ba ya nimu a e kwa ya nimu wa nti pa cho yenko me pa cho osifie ba ko petrensan telecenter okay me pa cho edi kan no edi kan sibia mane maami 2 rooms ana ne maami tim okay ena no san wo ni kanika ewo gansa enti omo beye sa no me de ni nyina akodan court okay de de hifani haye habitat fie ni na ba na be ne san ni mu yi ho ne ye barbering cement shop no me de ho ne haye obi enti ono koye ne ba na besen o de cement shop na haye obi me pa show you okay enti ono ne ba na ne san shop be ni we barbering shop be o mu yi train enti sa eno say say obi ko na ebie afiri mana
say wo de no so ama han me pacho wo de ama obi me pacho okay ena de ebiem na wo fie nanim ebiem cement store no barbering shop na de yin ho no ye baby ana me ton me niam me provisions ne drinking sports okay eti baby politank isie na ye wukunu no fie no a wo ne ne timu no me pacho yo eno wo mu damponsɛn nine Abusia Branch TV on YouTube behwe yampon sadan anano na ye ka ho asɛm no ɛdan no we sɛ de ɛdan ni sitie no enye dan ketoa saa meboa ɛdan sɛ dan kese wo sɛ ɛwom damponsɛn 9 wow enti wono ma ne tesen mu na mo de saa ma han mene mane ya wa 3 mu okay ɛna wo de 6 ni nyina ma han we no pie ni asa wo munti okay ɛna de ebiem se petransa dan ni ahwe producer biem na habitat de ni okay biem na japade ni bisa wo petransa telecenter okay and sa dan na dan ben dan ya me kunu sie na odi ama han no gusu ye also be si abronsan nti na afi na wa sha se nti oye stores wa se nsa na odi we net so nti we ndu ba bia kra na nti oye stores na na wa ye we net si go bet wan wi nti dan ni ye dan ben cheche mu aye hin telecenter ho ni we habitat de na ne da so habitat de no ani okay nti telecenter ho de no kire mu dan ne ye set sen wo so ye store dan no wantiri ensie wie no uja ho enti ne ho de ne dan bia ne ho dan ho boys quarters okay boys quarters nko a mu how many rooms 6 rooms okay ukunu ti ase ne sa dan no na hwana ne hwe so me pa cha me ne na ne woni ni mienu na na mo hwe dan ne so pa cha ujidi pacho okay ena de ebiem ajapade be ebiem se waka ena ni nika habitat meboa pacho ena waka den Petransa community center pacho ena de ebiem nika ena nika no okay eno ni wukunu ajapade a wowo a wunim se wowo na de wosima anase no so ene de wote ase nyaa no se ene de na ma me ne wo munti me fanka okay bra wo ko hu lawyer no de asem na si ho o ko lawyer ne ho no emra me ko lawyer ne ho mfiti ase no me kire me nsem mu kire ne se me ntini ama bi ase be ma na ewu ayensie ya kasa kese kakra wani abre de omo ba ye no omo je ase omo rashi ni niama no ne ka ne kra se no akwa am fa so mo fa ka ne ko e kra na enye omo ye den no mo fa ko e taxi no mo de kino me ba ne de we ne by self spaki we no e taxi na me ja fam kakra so spaki na no mo to ane ho no mo ji kino odi kosi oye na kia ne de no so hye so nti odi kosi kia ne de ne na kini buye eno mu twa wa ya de dwan ne wa se no mu de tukoye ya benya wa report wa ma police wa ni hu komo bia ma sata mo na menyi mo nti na se we ni ma be no aye me yi kakra okay baby am gire ye nsem a lawyer ne ho court so wo se wo call lawyer ho koje letter of administration na da na wo kan say ele no me pacho ho no mu nsem no te say ho ni se o say yen fanko na kai omunche ejapade no wa mu na nche abanche maye okay ite kosi say ekosi se emra me koji we na me de ba na edan na wo telecenter ho no na me de ama han ena ma setete nipa na wo dan ni mu no omo kwa adwuma no ko sesan dan ni keys no what's ben me pa cho de wa free mu okay me kunu ne maame no ko sesan dan ni keys nti nipa ne ba be da on be ka pono na chi eno me yese ne me fan ko police station na me ko report na say obi ti dan mu na pese wuntu na enya sa kwan no so ne ye fa ne ye tu no edan ne ye wo dia ena
say media man high now person would yes I find police station. Letter of administration no what say lawyer and it's my yes and firm I'm my way to me and calling him. Okay, and see where are he? Where telecenter hodie. We now sing Koya na Brosaya, boys quarters in boys quarters in it is a say no boys quarters no and one I'll see a question and Cadon and Patchoy Sabre and wine and every dinosaur. If I show me one and our wrestle. Would you day? Who couldn't say in our one and our wrestle? Okay, it's letter of administration. I had the ma one. A courier say, we see a casam from Quabe Muni and Change. It's muche and muche could see safe. He said, about my yanche. Enyanche no de we no obelokeloke no so san kwodi police station na ye de police fo di ho no makwani aba se be obebie dan na ma tenant fo na yi omuni ama kra free dan ni mu nti emu ho na mete se watu kwan why to kwan ma se ne atu kwan ko ni krum nti ho no na fe me kra ma ye basa omni amagu mo mpe ba bia ada nti na me hu di amenye nti enu akire na ansa na mete se ye se why dey we free nature no ama che no ayenche meba ama che no one till me wi amekoma koso wo kwan ko lawyer ho koje letter of administration wo koje injunction kwa de koto ayi so ne abe nature na ama che no di asem na akoka che lawyer ne biem se lawyer eche na ama che o na se se no masa fa kire kwa de nkrado akotutum de nkrabe na rekoma lawyer me kobo na mane no se se eno ye se nkobe ye eyi lete dia koma koto no na nka ma frɛ asɛm no na nka mo hu no sɛ de ombe na no so na owo ne beto mu sa ne ntimi anye yi amaso tise sɛ den ne wo ha pa ese me ha pa ne sɛ mo nche japade ne na mo fra ne hu wo mo de e japade de he na ye nche ni kan ne fie no e fie de he de wo tele center ho no any habitat de ni nyina monche okunu wo ye de say I show 4 years 4 years ni nyina sa tele center dan ho na hweso me pa cho ye me na sa ne wa na wo didi ho ana me pa cho ai na fe ya den mama ye ten say me te so mo say ma se na ton e dan no be me de makuma mu de me njindi se wa ton sa tele center wa dan enti me bo tele center what dan no ai wo petransa no wo na wo hwe so me bo a eno dan sei ne wo mu ade ama han ne yensiam de mienu ne ma han nti nan na aka ne ye den ne wo obi antim debi chende de da hokwa mpachwa okay enti fasa na wo hwe so habitat de en wutim ena wo sa hwe so bo a de aka kire ye nikanika no ena no so sei wo sa pese wo jeka ho eti de twato a petransa ho dan no kwaji hu sky da bai ni se December ye twa mi ena mi ji hu sky December we ya okay meba Marcos me ma kwa ba biem letter of administration a ye wase ekwaji free lawyer no ho ba ye no eye den mo ntimi anche amasumdwa ama yo me pa mucho media asma ma se ya kan me ni ma asma wo kapote ani so odi asam no ko konongo court na omuka se yanko kamum ye didi na tam sa wu kunawu ma me ne baba akope na wo sade ne eba court ade jancha to so no kona ne abusuafo nya ba ko na yi wukunu na obi andi matamu mame waji mi o me kasa no o kasa me kai bi de me twa ntro bia o de ye di o twa ntro ha me ye di mama de kasa ana ye manen kasa wi o ka bibi na sanya no kura kire na wa kire asma o kan nya no kura man ka bibia one ya me ya ba ko no ansie okunu no ono so ye na ye oni fie ne so ye de wo ayi o de say patiansa and we hene tele center hodi it is hard na what na me ba Marcos me ba tele center hodi blocks na we this is dey na mo ye ho yi
Minim almost maton ti minim nipa kroto dan no. Marcos maton tele center dan. Minim ho hwe. Mama kwe. Me pese wo den ka yi ho na maton. Oya wono na se na ase aton. Na oka. Okay, so nton. Ti na ase aton ma. Na ase asamo na wagu na wo keka no. O se me na ma chechire ne nsa gi na japade na o de me ba ase. Me me kire ma asemu. Die minimu no. Na wo. Nti en ton tele center dan no. Ayi boka se emfa yi na mra. Krata no. Ma me ne krata na. Ai me ba bra se mitumi me ba no. O ni fie. Onyamedi o ma me me ha. Yo. Nti o ye twaba. Sa krata ne de ye twaba. Okay. And then I'm saying say on one asase. Ai enu kwa de wo bo ne kwa de wa yi afrim. Na tele center ha dan na mpese mu se. Tele center na 7 year ko no. E ho na ye na ase no. Na ase na ase no a one ne ba na si wo so no. Ya no oba yo ya me ba no wade ye. O wade badu ama mu wo ba ya wa ma me sha bra bo ase obi ba wade ye. Ebe wo ye. Abaiwa fefefe mfie nwotwe ene owu ye ana me bada da freme ene ekosi ye anti dada na dada wo yire dada won yiri won na awu mfie nwotwe da yi bedu awade ye chi no ene efemu na kona we etiga se ya ne me ba ne bo bra o me ba no ne bedu abaiwa fefefe kokoko se one na city se one na bo bra okay. And I just odi free mo. Gano ni akola ni nyina. Oh. Ni akola ni nyina. Obe mu na baba wa we. Okay, na just odi be wire no. Odi be wire. Just na obe wire no wire na japade ana. Oh Jesus. Amba. Ada kita na fidie me sister ne dika o we technical school na ono sabio awrade mo animu a ne papa anhwe no. Owo ba ko na ne papa anhwe ni tama. Fidie de na okay, nika no. Eti akola no. Nika no etisen eswana me bro ni fefe me ba mempre kura mate mempre kwanya wodi afaso no ene so ono na che ono na wo dada ene o wade no ene o wuye ene ono a che ne ama no ba bi o che fire no ene ba bi o fire no no affect ya ba enti akwara no de o sha na bra bo asense no ko dada wo ko hu no he o so ko su na we ni sua aduma na aware na here o ma wo mfie nwotwe asana da du ukọ but hona me sister abo table stock akra what okay do no fie no badu nti we no ne dada nsha bra bo say na me sister wo wi okọ banku school ko foridua second year school technical school say you ka unfa chame nti o free ho no also on to asoburo dia ben and the year me sister the tony kadika ma no ba ko. Okay. I know they say na duma ase. Okay. Asa no benya kakra. Okay. Tinya yana one me badada asha abrabo ase. Okay, mama. Ye nko ni say ebre nu nti se be ya ntwetwe ni bebre. E be se me hu say letter of administration no a okoje ba ye no. Ni chene ko say. Ya dada wan kasa ho. Because the fear ya wo ka ho asem petransan wo de ya wo ken na minim se wo se abusua na Jeffrey nsem me se wo me se ma me de ma han kra no me gi sika no koye me ba no operation anche na ma me ne kototo nkrofo ne kunu na sa still a wo se December ya akwa December ya no mu asem na me ke December yi mu an so na me ya fa no operation wo sa dan na ho sika na me gi koye abufra na sa dan ho kra ta wo hwan ho me hu ne nkrata da mama no kwede ba ko pe efie ne ewo wonsam anani wonsam ewo me si ne ewo me nsam efri wonsam adi sei efri wonsam adi sei me hu se de me kan kura mame kika mama me na yanko me kire se usabre hu yi krata bia me ntimi hwe so me pesa me kire se wo se ewo wonsam efri wonsam adi sei me tie yi ye bisa me se December ni mu na edi be ya mfanse be match mu ya ena omo ye mama ni ye sa de ne ma mi ja dan na chidi na wo ye sa no bopo samane me the police fo ko mo ko bu we ni kra e ko bu key no so che o san ko lock no
Marco sa petransa dan ya me ban pacho me moto so e dan ya waka won se mu na mafa chire dia ma han sese e wan afra ma ko si munya abotre munya abotre pacho me mfa wo de dum phone ma me ansa aha enkra fo kra ai producer adarma wo de phone ma me na me silent dey okay sa dan ya waka ho asem yi Mame, I will bush yansem say. Me banu we no doctor na doctor na me banu de mama. I know me can so friend say me share adia wa ye me kan ha me ko ye na ani na ho twime no awu no ba me ko doctor na wotimu doctor na wotimu no o so obi antimu na afio ne ye tena ye pusuafo nyina afio ne ye tena ye me banu okay, into Safie no Petransa yi hode ya wo Kenya o se doctor ni timu no won krata we na make say me sister ana de wan kasa wunu ya na wa free mu no timu no so hon krata wo mo amho de appetite de Debbie appetite de no mama ti appetite de no wo Petransa dan no se yes aha eye ba ko na emienu you see man na me 2 rooms Mr. Furry, asemono adane wa hawo. Wo se Petransa dan no. De wasima ne maame no watimu no eno ye soronko ansa na de doctor ne timu so ye soronko. Ai, sana asemoniti. Okay. Enti mama, de doctor ne timu ya wo kan wase be no wo ne ba bi nko ana. No wo ne ba bi nko. Ena wo so ba ko so e wo yi. De na se ne timu no. We fie no ba ko wa yi. Low cost so sade ai. I know yani mo bibia low cost. If you any be low cost now so dey say. Mama, minimu da. Hey. Mama. Oni ma yan cost. Sabi asama na bi same no. Mama me ba. Owodan no bi apart from habitat dey no wo bi o low cost wo dey say. Ya wo bi o low. Mama bisa no mane kai no mane hunu mama hwe. Wo so na da need how low cost. Patch whatever. Me dey you ba me ka ya tesem wana mama. Oh yes, semo. Ya tesem wana. Low cost dia no. Ya semo. Ya me yakoshe. Okay. Enso so one ya ni na busu atim. Me ba mama jina so mama. Abusu ya me ma wakwa ba emfamra Adom TV. Na popo Adom ni mobro no so wakita ye mu a. Wode ye wura bosomi fufro mu. Ene ye de dikan e wo mama mama menye me intro. Na se be yi me di so. Dey dikan wo guys bosomi ni mu. Ne dey to so. You ready? Guys, but so many they decay. I was thinking me no, any of you no mu. Juma dia wobetu say ye die eye obreju me die. Don really back on ye di enkomono amanu efrimu. Alice, ese o mame besra no, free srema besra no. Eja wode ne be ko school awade da. O mame dinta ko hu ba bia koda ne ko school. Akwadan mapon wono so woton watermelon na machime mu na madam wo friend say Alice maami bi aba ha so wo be fa ba na kofie yemfa ne ma no wo so enwan wo say adwoa asiriboya wo so maami ne mu fa ne ma no wo kwa achima ba no obesue ne ne ma na fe wo kwohwe ne ba wo ba ya akwadan ni ho ni school bag ya yimu books nyina fantade kakra ka ho maami onkura phone na wotwini wonte ne ba ne nka what the police extract aba ama ya bohu dawro watu ni kuro mu kasa de amane maame se maame fa me ba no bre me abofra be mfie nan ya aja wo ye kokko abaya maame no nsusu e wo be 55 years ya chese nani afi kaka wadatia ya de nkra no ama ewiase na ye hwe ni mu se Nyankopon adom so ye behunu eye Alice ne ba blessing e de amano koma to so mienu ye yampon se ofi kono ba ye nchepi na wo so oni okunu dada aye japade na japade ni mu no wono a wo fie wo aye habitat Petransa wa ye bi ama eye o maame eno kwa de nya no no wo pe na emom wo kaase ni ade abusua kofa nyina ba ya santo wotimi kugye ade aka eye nikanika na ene no in development ode ba ni se Petransa dan ya waka wonsem no eye mienu ba ko no aka wo apart from the nationality mu no ye nje nkanika no na yemfa emma no na onhunu se ne ma no enso so chefa enni abusua enkomo na ye dia wo dia beto ye medin e de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni nkomo no enko awieye me kana se wamba onka malolo na ye wumi amalolo ne wa hai okay mami wadaroma me bari amasem no me busu gina ne se lawyer ne hodie no ukwa lawyer fa abusua no Debbie na
said you was here relaxing there. Me you want your mother be no e kwa just so nya sam gitu o. Wan frɛ busua no. Enti ye den na lawyer ma won kwa letter of administration say won kwa na wabebo amane no ye misa abusua no asem enti wo gi letter of administration fa ko che japade Me pa cho wan fa nche misa se me fa ko che japade o de ma hwan o say obeye we o de letter be ko akosave wo mo me kaya sem ba last time I'll buy what's them to say and no no me na mama ufu me ni now yeah LA am catch say LA ni ade ade na say LA wo say lawyer ne de ma ne che na wi ase na ye nua ne hwibaro sem me anu no ma sem anu no eye de ma ase ne kokoye wo ayi askwa ho de no ono ne lawyer ne ye ba ye no and I miss I rebalo ni sa broke machine and only in frank lawyer no wa yini kanika na frim ya mama wasem we mema ko pe lawyer de ama ne nya ho bredie mu wo lawyer no a wodi letter of administration ne ma wo no wan frɛ busua no ani won man kasa sɛ masi wodi asɛm sɛ abɛda me sɛ busua mu hwimu japade na firi ne nsɛm enti aba me lawyer nsɛm lawyer na wose ho na akɔgye injunction de kɔto ayi ne so no meboa nti nhyehyɛ be na lawyer na abusua ne kɔ ya ma ne kyɛ ne atimi kyɛ ye mama obi ankyɛ yo me ba obi ankyɛ yo Marcos wo ma lawyer bi frɛ mu me pa chana obi ankyɛ japade ayi mo kan say edum high court ana ode ye kɔ edum osi ya amfrɛ wan frɛ lawyer amfrɛ ye ya mama ye nkyɛ japade ni yo anya ne to pen ma wan ni no kwasem mo yen fa unko sku ba bia watu ma ye to ma ha brebe ni otie ni bia wa adwene no ya what say lawyer amfa yi ma letter no nti onu ya na sa che no ho no ya ma wona wa na o che ne ma mama me nkyɛ lawyer frɛ ye wo na wo de wo lawyer and a frey. Some of the junction to so ye nimoshi, fiada no, ye bida, and I see that no, obi say, I begin say as you have for bina or Casama. What you say? Okay. I got the animal. I got the animal. Yana de call, or what's the news? And a lawyer friend, maybe I would Dania send me. Mamma, as you said, someone else, and only a dear chum. Ah, the mimic can want some to see, and the mimic can some quiet, Ellen. Na ele wana okoye na me koye ye hwana ma utumi ma de koye me ko lawyer ba ko na no wadu mu ne ho no ka kire me se ma se na anya we na ma bie mu a ene me nkofa ne invitation card na me fa nko court ho no mo ye no mo charge apade ne nkola na obi ahu ne de nti o mo chae ko si ye chae mama ade ne kura me wa ha kura me hu de me hu asema me nkan fa ho se me ba ma me nyabotre ye chae hwe nyabotre yae wukunu woni wukunu me pese me twa ne tia na me nya kwan ko bo eja na mahima anu ma wonum eso yasere no aba so se wasem no wo ka na wata da ne cap no abutu no wasa asai no na no wo ba ye wo sa ko back to office ko ka so wasem no ko ka wuja bi wom ye tie producer bomodia afri kumase aba ko no wo ahomache abetwitwa sa esati nyina ama ye hunu mu petransa habitat dai ehye wonsa store wom cement store wom de ama hanye sa barbering shop mu de ama hanye sa sport no na no wosi mu ne ama nyina sa ye say no so de ama han me fama obi a me gina mu sa na dan ye wo fie ho no eye nkono wo no matimi ensem ensia aka nyina wo de ama hanye sa ewo wonsem petransa dan a wo ka wasem ya producer ma ye yi ni sisi e eno so so wo wonsem na wo de ma han akosi match we a nyesa sa dan ne ho nkrata obi ase ni ne ho nyesa okay kia ene eye opel na abusua be fa ko ye no wo kwaje ni mienu wo beton ye sa wo ba ya de enti nyesa okay se dan no a doctor ni timu no ene ni kanika no na aka omo me yenche yenche ye he no ni producer go try ha ya ma ase ni fie ho nanti wa si fie kwa se nye fi mu bia me do 2 rooms no sim anything na make say dia aka wo ho mienu na aka no omo me yenche ne nkola ni hu omo de nti de he na wo pe me pe nika no me pa cho amesamu me pa cho mama
o purchase that me no we kura mo na me sister bisa say na dada ma me wan sa no ware dada ware no so say we so na ni kunu na yemi edan we na wase ni tim dada ansa na wo no kunu ware ana wo kunu na besima no kunu na sima no eti wo so pede me si me penikenika wo penikenika no na patansa dan no yemfa ma abusua omo pa omo mfa mame wo se ne sai pa cho ono na dia ma omo mfa ana so edi hu sika me dia ho dia mi mama abaje di sisi okwa mi ntimi me udu anya ka mame me ba wa so edi hu sika nika ne dia ekitana se kwatu asem na waka wa mamanka ana osade asem fufuro bo mu ayi high court asem mamanka no di fufuro bo mu me genti a court me pese be ba ayen semu dada ekanya semu dada mama o se mama wo de kwa ya no aye ye frɛ ya na lawyer no hu wase a ha o se asem no wase no wo no sister na pa ye e court ho me so ni me sister na ko ye okay lawyer no me sister bo ni nkro wie ya no so di ka kwa ye nti a kire ne ye frɛ ya ne ye ko mi bo nkro me sister bo nkro na lawyer no hwɛ me sister no say oh dada o so o free agogo ono so free agogo ne ma me tontoma mama me ba ana wa ya ne ka kire ne say ya mi ni bibia ya ma upiom ya ponsa mi ni bibia ya ma upiom adan ya mbonza me pa cho me ba lawyer ka sa kire o Jesus on kan kure ana o yisika woni atama o ka kire me ne say ana lawyer yisika woni ma se so be ye LA no nti me ma ne nkoye me pa cho na me nkoye lawyer yisika woni boto no de ma me sister say onye no mfa bi ntabia ne mfa bi faka sese ni ma dudu abedi wo mama me pese ye eternity me di ni kare de kita me sister san o wu ye okay ni kane de na wo sister asan o wu ya so waji fie no o maji fie no o maji tele center ho fie no abotre nyabotre o maji fie no na evidence wey ayo fia mama me say efie ni wo mo ho enti ni kani kana mo fa man kwala no ne kwala ne fa nko school ma se mu nyina no no efie ni wo mo ko fie no mo twa ne kani kana man kwala ne fa nko school tie wo bi wo singri room ana ne kunu wucha nkola be se ten wo tumi aye djuma hwe omo a me ne kito mi kita janka mi ensa ma me ewu papa wu aka me ma ne me nana wo tumi afa sa aka japade enti se me ba no ko fa 70 ba ye no eni na wo tumi enu no wo ye o ka ye ka mu jagu ho o ka ye ka mu jagu ho o ka ye ka mu jagu ho ana asafa o ka ye ka mu jagu ho e yi 70 o ka ye ka mu jagu ho sika kola no ko chichi na ya mo sa ku ho no wa sister me kuno phone obi ka tell me say wa send sika to me kuno phone so ntimi se busuya so se ba ho se fe sika bra enkodi na wo tweda na o sika ni ho so me obi so wa bra 4000 obi so wa bra me 4000 mama e kan ku ano me jagu me so wo honom obi abu na ya ku mama me ba aha ne kom obi sa me ko dan ka na me da obi ka ya we ka me da we ka me ba mama me ba nya botre ya da pro nyabotre ba cha una ma ne proye una ma ne proye mi na wa ne de obi sa bomu anu una ma ne proye una de junction to una ma ne proye de na me de junction ya de uti saka de na me de ko de na me mabusu afodi na be ye de mabusu afodi no na be ye de mabusu afodi jai na wo de junction to some be na apro wo ye sisifo wo sisi me kanu kase wo sisi me mama me ba nyabotre wo sisi me mama mo fra ni hwemu na hia auntie wo ni ko di dia na mo fra di kura mama wo na ye ye o mama mi sa mi sister wo na ka kwa wo ye se ka sem be ba mama nyabotre ba ni bi bia mo se fama me mama wo ja me ni sa so ka cha me se me ma fa mi kuna ja pade amano a me kwa wo so a mewu wura mi fi unta da me ka so anya wona o se mama be tre okuna mamre wono a ka sa wie ye no na so o pia de na me mfa ama no na ka cha me se me kwa wo so a mewu akwara na o che me ye wu kwa wo o me ya mamla na wo de me nyɛ sada me nyɛ sada Marcos me nyɛ sɛ so na no mu gya no mu de kutia me ɛno da bi o sa ya mama ka sa mɛpɔ ka se wo be keka we ya na wadi pem Marcos nyabotre yamponza mama si nika ne de wutu mu ne be to pa ko fa petransa dan me ko fa petransa dan
Ani onye ho pepesima me say Ukuno den krata, dan krata we. Minimum ho hwe, minimum dan ho. Na omo tun krata wo den no mo mama. Mama wa fia wo ne wonye no say wo ko be ni ama wo. Da bi nye no. Anya no. Na de we. Wo na wo de high sika. Na nya no ma tam ye ke. Da be tete mu sika de na nso ho. Anso so da. Ye wa ye. Ya de asa nyina ba kakra we. Na se comedian kame bo me nya tle o kakra ba say mama me ba nya botre evangelist ya tonu 2 million me ba nya botre me bre no enti evangelist me de so de nsam no mu boso asi akosi na yesisi niam abedi oba nsa emra ne de eyemra mama eyi kan no mame me ba emra ne de eyemra ba bi emra ne da ne yesisa no wenye ye de nanso se ele ba mu me ma mo kwan se mo nkoche ne mfie nan ni wadidi dan na wo ti mo no ho asa edidi de ewo pa ho no ho na se na anu ya na wo se ebusuafo hu se de otim ne tam wo be so no wakotu wo mu wanka wo hwe wo to nka ne de nyina wanka wo hwe die pa na ma se se ya prekope nika se mo abemu sanjele ebi suru Ohemaa ebi suru kura me waka ne se yenua ba so se yenche se yenche yeah nti ka na oton yonko famra onfa ka kia no amara okay onfa ayi astra no enkan opel no na free se abrante no to ye sika dodo a wajeje ewo eda no omo ani nyina no na afei abusua no nso nika no omo famra paprasa obia mu nkotane enka ni nyina mom ni enche Nhyira wo okay me ba big mama Nhyira wa gye na yeko say enkola no mo yesen E ba cho mo ye fo sister edie na wo peni wiase o se ma mi si obo na ni a kire edie na wo pe bebrebe nyina wo yese ya mama mama chi ni ho mama ja me ba wonya oba wo bo ho modern mama me ye adwuma tie wonya adwuma so wonya adwuma fe ya me wala ni school ko mu no school sen kwa ya mama keka no ma bebrebe cement adwuma wa ma na baba ye ne ene obi yitira ena etire baako ye di be 30 eno so ma na gu advance wo di 2 years ka ye say minji 2 years I'm going University of heaven. Baby, my nyesa. Muma busia foto da. Muma busia ya mobododo. Be onu so da busia. Mama kama no. Asema wo ka tie. Be ma no so bi na wo no. Ah, ade na mo yesa. Mama mame, nya botere mame. Ye ne lawyer Shelley ebekasa. Aha, ye de mra na ye adwuma. Sadi emrane da no saa na ye beye no de ye ma wo nyina hisi ye ko na lo ya kire ye letter of administration mu ye te ase ye na se ayempa ne ampa se ye mfa nika no enka ho e de a ye beje ne de ama enti mama ye be mama ko fom ho na ye ne lawyer kasa ye nyina be pebre ye ko ni chambers na fe ya pa akoti ye lawyer be ka oti ase ye sa me pa show you mate okay ma ko so ni ye adwen sa Yamma can be a menemwa. Yo, Abusia, young Ponsan Comono, young Fampuna, could say any a lawyer for Ebecasa, Nafe, Yamu Babia, Yadi Assemno, Ebesia. Na Anna dear, baby, I'm not reading Pacho, while Becasa be Pacho. Menu will be a capa. And yes, I produce a Pacho, Guadama, the phone call is nice in the more no Munyoma Homo, and your Munyadi, mammy. Another, a jet to me by a babedry was over Tenasico. Mamma Copasore, a just to the Ecosi and Bintijano, man in Transi, Jan Manina Home. Anna, Yabomodi, a dear Nichre Mo, a jusso. Aya Dantaso market na enye asem ketua obraju medie ya ko ye na memfam free hin na medie awie hin ye nana ya de nyina Bra Insura TV on YouTube ya dem live wadum TV pacho fubeba wani akoma wo de ense ya de betutumu sa na mekirekire mu mini kan fa se da PSA ento emane nana afani okesi a wotoso nan nana piao wadawroma nana ne mai ba bi na ye na ahema fonya
asem ketua enra na ya santewa otoso mienu wasi ye me bomani akohoma ketua bi bitwasi e wa manone aba na so mabade a menyam saa ehemafo ni nyina da me de omu nyina beba na da akwa amen na domi Abrahima na da se papa na chewa kenten ye busori hima na kunadu ya dom ye de tebi hima na Monica Jeman enso ewo bepase chese enyasem ketua sanso na chama tema wotosu mienu adusu menhia hima ya wonum edi chese na pokuya ye na ya santu wachi amehima wono na dadusu dwom edwano ano enno nuane omdi puapu ayen se yankentima ka beba makwankwa me ya ama ya bana chese koma papransa wom enyasem ketua na ya ebono ye adjuso adade entam hima na nyantachi wa akosomo ye dwuna se ba panyini ana na chewa eye na ya santuwa ne chiame anya wonum nko ono abukofi ye bua oye adjuso achemade assembly member aji ali matu Ibrahim ye zongo oye hima aji amemuna Zakaria Dagumba hima Mrs John na Brefinsia oye St Teresa's Basilica wonum past president hawo adjuso aji Ramatu Gariba ya Promasi zongo hima honorable Stephen Ajebuache adjuso Newtown assemblyman honorable Kwekwe Champon unit committee organizer adjuso Newtown Mamia Matema honorable Musa Abubakari oye adjuso zongo assemblyman na fe honorable Efriye Williams na eye Franka Pia Kubi ai ono na ye chochofo panyini pa ewo eye nana okesa ahimfie eti na I just so tested to Madaroma, so the Usha Echabuno, Enuane, kama, Nedra di forma, kuna four yenya, no man, no Irene, Sabia Sika, what you buy, ye, say, I'm family, kuna four, or Bapenny or Becana, say, maybe the Yampon Sadia you, was so Kunuja, no none about JSS, and Quadan nine, Mamma Miensa, or Babaku. Watomu, and your mobile, and moi, and noa. And one is sukumu, a ne mana ne bapenyu your medicine or a jabbing hospital. You do your teacher, the autoswo last born no cry no ewele gon. My minier and a producer Bwejuma papa. Nana ne crano. It's a manu Irene Sabia Sikano. Na can me pammy no dear. Your dance coming in other mamma, meno de born a bustle. Jiren shy from a bridge, my dear so. Mami abasopa se waya dear se batai eja wanya ne mano enyaka rewe unya studio ha no abehwe ade ama koso ye wa ha wo mama me ne baba o TV ne so de ne yes kesa as a brand in short TV on YouTube why are you just dwem and na eho aye biti enti on behalf of multimedia a group of companies and as limited and na a Insure FM Obraju medie fi empanyin fo so nyina big mama so na dia de cheche wo ono enu ade na nya sam ketwa na enya sam ketwa kra enu ti yegina empanyin fo na mu ne de ase da piesie ama ejoso ofie kwaso asanka de boyos man chese papa enu a wosun kontome no awuradwane mu ensuo no oje so bi in fact the team was solid and the brand in fact just a way there na bibi I fine na bibi akọ kama pa enu ti yeda na nanom ahemafo nyina ase zongo ahemafo amubeja yeda mo ase a taxi driver fo a enu anamu wo ho yeda mu nyina mo ase se yentimi mfasika enhye mo na mu na so adwoso maji ye pa nti yesramu se de adwoso ye to nkra no se ye ba ba bia monyi twi na monyi krada edu aduane bu so sa chede ye che mobile phones wo mu che ya ma Nhyira FM obraju badie ye che helmet nyina na wo mpewe na opadie enu nti ye da ye mpanyimfo nso nyina sese no ada wonum di yenim na wonum ti yenim kama pa eti adwoso accept na ye de agusuo no evangelist onzo wa nko bi hu se wo bo na anu se ya we fenim hu yanka oh de si ona de ade ayi de go no ne de go ho de what chance nim ne de chance ayi broni friend well beans na ya de ayi well beans ya pempe usa prensa enra se bae na mapon
Yeah, didn't by papa. Aye. Next outdoor be no. Moody DJ. Okay, Abusia, ain't not dear a war and no, yada, a ya ubibia as a team, Nina, Yadamina must say, Powley GH, and no boy Juma, just say, Yagwe, yea, no, Duffo, no, sorry, no, could just say. And yet the brand was up, yes. No, the another brand was up. Marketing for Nina, I must say, anti Kate, anti Pat. Oh, be I, and not family, yet the moon, I must say. Okay, Abusia, you need Jack Akra. Yeni Jack Akra dia na me ka eye aprose papa bi wasem na me de achiro eye Ome's original peppermint charcoal toothpaste na eye original lemonade. Okay, na make am for na me dia amount when no be dia kakra ewom na fe nso so eye mint haban no eda ho na etwese no manse no wote kama pa yes ntoko wose ni mukura no eyi na esisi ntoko ni nyina ma ogire no nso so eye den saa so na nka twade ene akakaduro we ni mu sokodi akakra wom bidie ewom ne mienu ene edi nyine ewo dwaso ba bia wo bewura bia no eno ane se obeka se ope Ome's charcoal toothpaste ananso se ope eye Ome's original lemonade toothpaste kejetia Dubai ye ne solid FM okay kejetia Dubai wo benya bi udru eye adeka last day no ne solid FM di hwe no mu no so a wo benya bi wo ye number no eye 0244710306 obetimi so afre was 0243814661 na fe won so waje wo de abusuan chamfa wo bia ebetimi de bi atwe ne se anka it patch say plaster wan so bia ya ne adi nropi egumwo na etu ya wase eje se wachi na ye wo ya wo na akoko mu kotodwe hye no so se eduro no ewom na no ye nti yemfa moyanim se be ha wani eduro na no den ebo wura wo na mtokotoko ni mu nyina na ye wa achepa etu so no wonya ahomka heat patch no a wawie wodu nkan a origin chemist obenya bi art farmer obenya bi Kumasi Dani farmer obenya bi Koforidia Gapson pharmacy Tamale Malarigo from Fachemio pharmacy ubenya bi ye number upenchemu fufo bia ananso se open dodo atu akoton a ubetimi efe wo so ne 0599 802297 ubetimi so afre 0248 509 003 amka hit patch say enwa na yede ma obi bia na wonso wode akọ ba bia wode kọ wey eye well sleep me patcho hye so adoi sei na tie well sleep no juma edie ne se ebo nipadua ne manipadua no ye na juma yie titiri wo se nipadua no abre na eno antimi nkeka ne ho na enne da wo ema wona no unya well sleep bia ebeboa kama pa ama watimi ada hye no so se ye obade ha amani nubina ena ye di aye ade a wo beye ne se ufa ne se ya na watu ni tini so hye no so wo ketrema ase ene edigu wo digu wanimu a enye adwuma eti wo pagya wo ketrema no a na wamia na hodo be nan ana sensia agu ketrema no ase emene no prekope mane nyina ketrema na se nche kakra na fe 1 minute wo bo wo se ni padua ne mo badwu fom se ye na wo pesa wo da ebebua ni padua no na fe etimi ade daw mesra sei netie hye no so pa na babia wo bewura bia no wo hunu se ye mfa so kwa bia enane wo achenchina me pacho well sleep edupen Ghana ha pharmacy shop bia ananso shop bia bewura mu bia no wo benya bi na wato open dodo watu dia eje se wo contact JM Ado ene ne ma Your number edidi juma no 0574 286910 0574 286910 shano so say oba wanyem bata ye woma bofre no fo ene nya wonyanya mfie dumienu entimi emfa well sepi bi enye eye naduro etipebito na fe adwima ya waya bre honam no a entimi nsisi so ye ma entimi na ho no emwo nipadua no nipadua nya na ho otene na wonso etimida yakodia na emae muso ena yadu wey a pretty lady sanitary pad ya ewo motherwort herba yedi ahyemu yedi account yedi aye eti wunya de kwa wo hu ana wodi siesie wo bra wakwa afikyire no a ebo wo hu ban every candidiasis ode poa hu ebebo hu ban every chlamydia hu emaya de pa eno no na fikyiko mu so wansiesie hu yi a enkoye kura eno ntipe bi side checks for
nyina we na fi ye de be demonstration no a pretty lady sanitary pad na we a pretty lady panty liner Mr. Emu do to fo kama wo bi a won flow gidigidi kra no wo betimi ayi so bi sukufo okosuku a eno ane de ko oba wo bedwom a fa bi to wade ne mu wodun so kakra we yi hu wasade fufura asem ataban no tre enti ebetimi aboa wo na abo hu ban ayi enka nyina every wo ho we a sweet parent oba tampa market adult diaper we na ye ton ye de amampanyimfo mpanyimfo diaper chinsuo pa wo de bonwa ne awoye de wontimi nsore nkeka ne ho woda fa ko ye fe na akoda no ma me na ho ne ensesa ho ye yi to da bi we wo de bonwa de mu no nyina wo betimi ada ama ne ho ato no enye no nko ye wo gloves nso a ye de chewa no ye bonus ehyem ahodo nsia eti wotokra na wo ni gloves ubetimi ayusu na aboa sa enso na we sweet parent obatampa eye adult pant no pampers no obu a no mpopede odbe hye no rudu we ya na se ehye no na woda ne baby pacho eni ye woni medium ene ye woni large me pacho wo bia sizes so ya no se wo bia betimi abobi na aboa wodi wani etwemu ewa mekom traffic lighter eho ena be pretty lady sanitary pad your number no 0242 770-304. Obetimi so afre was 0553 facheme 291477. Bomba stores say akwanya ba wode emma etu kwan wode eyensa no dwuma fu etu kwan wode adesua fu etu kwan yekɔ USA yekɔ UK Canada China Japan Germany France Italy baby a Dubai so wode IT fo no ekɔ Turkey ayema wono mu kwa kofa ne ma bai September ya ne yekro akada bre na dua santimi serew entwentwa wona sekura emo ayede bo no se document so de kwa embassy no ye behwe mu se ni nyina sisi so pepepe hotel bi na obeda bre watu kwa ye bepa hotel papa so e de amount flight no ye mpede ye bete wahwe ye pede de ubedru boko na afi watimi adwojo ho eno na ye de maw fo ni chiremu wo eyija kuma se ye ben Victory Baptist ye asori na Water Junction no Ecocent Road wa ye number no 0531-085235. Obetimi so afre 0261-671686. Now what didn't you move for bia website no www.bomvastores.com. Tap send say ayatwe tap send app no kakra bia wanya bia no fabre fie na yense yemfa nchele what ya say na bibia enko yie eno nti ya na first transaction no o promo code no where you so eye insura FM Flower Kiss diaper about time what yatum abafra no de bonwa wadan na ho de to be we say ko si don re no dumie no tissue no so ye kama pa supermarket bia awrem no obenya bi ato ye number no awpedo do atu a obetimi afresh so ne 0243033033 Flora SM control say eno ene papa no abusua eno aye kokonongo no konde anda konongo me kopade ho me fa we entwamu na ye yenimu entem enche bia na doctor eba na waba betna se na ebra ye koye no ye cheye sukufuo ntade pa ya enya semketwa Royal Ladies adawruma Royal Ladies akwanyuma ni dini akwa nhyira ekuo president ekuo vice president Uncle Joe yes say wakodi hene wadama yebodi no ne amoni ya pia na de acheye na Nottingham na wonum ebua ye yie na yeda wonum ase so enu achese mata ba ye nyina nya suku ntade no bi de kofie ne nyina yo brejumedie enu nti Royal Ladies amwo Nottingham madaroma semote ye nka na obrejumedie yeda maseni donation moye ede ema yen no na yenko no ententempa. Okay, menkwai na mema antipat akwaba bibia sa na wadama pa see that yes yeah now what to say I don't know him now so I know kono ko bi I'm saying na say me kono because me nne si maka kono sa Matias ya pa okay area boy nkomo e wo de ho nam
we dey ye free Bonva stores ye nkwa ne bone na ye fe se de bia ye ba ne be ka church for say akwantuo ho asem de woni se ye se ye nka ne kana na emu nyoma no enim nsem no edoso se se ade ba ko ne se emofo nkrofo bebre ebueska no egu ho na ade ba kwa ya na enfense utimi bueska no egu ho a ya na ye pese utimi de ye bibi na ye nim se nkrofo so aye o madwen se ya no be so o me de se sika ni bi etu kwan ye nim se adofo ehwe e wadom TV se enti ye checha Ghana man nyina ene ahwefo obi a ote en kanso e wo Nhyira 104.5 FM na sinem di kan no ye free Bonva stores na Bonva stores de ye kan na se ye travel and tour dwumaku a omunyoma anase ye nyoma e wo hare so yen e na wo ba ye ho a ye wo transparency anase ade bia ye no ye ma ontremu ye ma emu da ho e ma o eti ase ye na ye wo nyoma bebre aside the general services of flight ticketing and hotel reservation and even car rentals ni ade na ade ba kwa ye de besum ahwefo ene etiefo ene Ghana man na ne se ye September ya e be bosom ya to asui ye de adwadifo September yeah. Wow. If it's September 9th, it was September 15th. Yeah, the adwadifo. Yeah, the workshops. Yeah, what manufacturers. Yeah, the entrepreneurs. Any for many business. So, techie. So, mum kofani ema banwana. Sa. Ye do bia ekoteki me pacho na ye do be kofe fe na kwana ye kono say na ade ne tie ye pese ye cut out broni si middleman engagement and I say o ma o di say onu kofa ne o ma ne brew ansa na wo di akosi so there be Bonva stores ade ye e wo ye take business exploration tour ne say ye do koteki a Ohemaa wonni ye Turkish trusted businessmen ankasa ene ekodi nkomo one on one so koteki a ye wo 3 industrial cities so wo bossa industrial cities sidia na say ye ho enfidi dwuma ne enoma edi sikaba no e ho pa enom ye no say ukwa akra north industrial area ne tema ubekuma say ye kase ne afane ade but so koteki a ye wo 3 cities we ye Istanbul omu capital city no ekro ba ko e de Bursa ene ekro ba ko so e de Kocheli na uhwe sa ekro miensan ya na edru ha omu hold big major trade fairs na ye di Ghana for amamubodin adwadifo entrepreneurs obi a wo ska kakra bi da ho batun hu de opeso de ye ha ye di sankrofoni na Turkey na Turkey na ye de mokono like I said earlier ye do koshia enkrofo a omo dealing in textiles fashion industry no ma home decor yes na maje wow wo kono akohwe de wo pe sa pepe na wo kwa usika no watua ka eno ano no wow etini afi no obi kwa akofa ne oma no abrewo na kwa ye tuso amount now the thing is so the need there to so na final consumer no yana eka no enso ba be deal because e was a wote sa aka na nipa no ayede e dia baba u pe ka Bonva stores ye to ye ko yi ho a you cut out the middleman engagement. You go and meet Turkish businessmen. No? Like I said, eban agro processing, eban electronics, eban home decor, eban furniture, eban textile industry, eban fashion industry, a film kunya, a demo kitchen, new masan proponi na ya do phone so. No cray. Come forward from where did one of we each and one go in and go for bread and so go in your scapa. And no passion. There's a sister yet and Casacra, a dear chi and your qua, fe. Now, Uber Bonva stores, may person made baby, I want to cry a dead decrans and money at Twasso, a Yokumasia Yija. Top high. O she share Odotobira banker, a yija, Odotobira bank, Nechi pay, and I say a Victory Baptist Church, no, a one I will be Bonva stores. Ye never travel agency, I ever say, oh, what friend, yes, so share what had there be your baby, your officer, yentum. You respond to people 24/7. Now, talking of that, you know, me person me a number crown to ja. 053 108 52 35 053 108 52 35. And no I take you know now I give up a bit and say your down payment for this particular trip no just $500. $500. Now I give up concern say yeah you go visa na ma hotel I will take you be dano
ye bedi hu dwuma e na hotel na edo kodan e one in a room ene baby asabi ye two na mabom debi e one in a room afen so ye beboa with trade fair passes baby a ubera and of course you enjoy also the scenery and the beauty of Turkey e kro ni mo ofe enti ubetimi so abo wani akohoma fefefe enti e free a night ekosi 15th of September 2025 Bonvas for ye the adwedi for entrepreneurs esika for ene ye maame ne papa no mutie ye free Dubai omutie nka e free kejetia in fact makola aboblochi malata market adwedi for sunyan takra de baby bia otie nka ehwe ye free bia ne ye to nsa afel fefefe se beka ye ho na ye nko sa eye Turkish business na ye penipa ebro 30 and is it mo chimu asempa because now me tell you 30 na bi bro so kura momfa they say ye biema to ho ye pe more than 30 people and I say ye penipa ebro aduasa near the mark of fefe no mako hu mani so ade na bibia aye fefe ama ukọ social media Bonvas stores ye wo ho BONVASTOURS ukọ ha bibia bi wo ho afen so ukọ abefonten tankese ne so www.bonvastores.com open so register na so person hu nyoma akabia ye de ni na ebe ma fefe na nya me kwa na me buy me brasa me e wa ha ono so won sempa e fi Bonvas stores o de be ka ho kakra ba ye just me na pom te say apom boko fa kakra to ye so se me di bi e ka de Patricia e ka ho no kra ne say enye se edwadefo nkwa na ye wo omho package wo ma omoye instant no adwuma so ye carpenter ni so oye mason ni so oye your friend say oye steel bender cra oye machine operator excavator crane operator na enyoma na ye wo omo adwuma ema ewo UAE UAE you know enye se Dubai nkwa ye wo Abu Dhabi nso de wo ho ye wo Kuwait so de wo ho e na me ka no kra chero ne bo efo kra edafom we the agent sembi eni because bibia e fire so ya na ye processes ni bi and our package no include o flight ticket out the back no accommodation baby our beda nina free taking care of until unya asembia after our beda no sense enti we na e wo ho ema wo ma omo instant ejuma enti ne board e da form cry no contact here obi ono so pese bi ono a tubata ko UK ohunu ne one woni obi a wo so sika kra no nina ya available ye here say wa free Bonvas stores ye here say wa free Bonvas stores na yes actually the number ne betu dwabiem 053 108 5235 and I say 026 16 71 686 and I dey ba kon so say me to okay ma me to bo asifa na me kan di 026 16 71 686 and 053 108 5235 na before you be free ha no ye pese metie fon so to say ye what to be a local one so in fact any abrochen kwa na den krofo ko ye krofo mu Ghana baby down just kuma sini akra na wotina wontu ne to enko baby a kan kwa minimo nana ye do be ko mo de be kwa akra ye do be ko na ade ba kon so ne say 16th August 2025 ye memenda broni friend vacation na ya to need say Bonvas stores bono vacation ye de mo kwhwe bono east obo ade bo brebebre e na wo bono east a enkrofon for many hu da bottom caves and mountains ye de mo koho wabi fie ma monkey sanctuary ye de mo koho Kentampo waterfalls nsi ho da ye de mo koho sa pepepe na ebo na 500 Ghana cedis pe. So big man 1 2 3 4 5 500 Ghana cedis but that's 500 Ghana cedis cover with transportation say ye de wo kon ye de wo ba aduane a wo bedi ensu a wo benom drink a wo benom say be era ba bi a gate fee ni ade a ye betu na ka 500 Ghana cedis ni lorry fare ni nyina
a bono vacation. Like I said, Bottom Caves and Mountains, Kentampo Waterfalls, and nothing. So, Wabi Fima Monkey Sanctuary, Nina, Bono East regional. And what's all we do when you echo show body, Bob Fefe. Okay, and no dear, me, I made in Crema maybe I never Bombas, but I'll come in my Bonvas. Yes, Bonvas. I made in Crema Bonvas that day or Brackling, I'm going to move fire. No crate, one of the line. I almost saying, Uncle. Okay, but yes, number yes, number needs to be 026 026 16 71 686 and our face 053 108 52 35. Oba Kumasi so obo here e wo Ejija Tech Junction ye wodo to be rural bank na chi pay ye ben Victory Baptist Church ye say obi tie bia na wonam kwan so oba Kumasi sansem de obe pentremu oba ye officer ye be bo fefe ye free consultation also so ye guso aye Monday to Friday 9:30 ekosi 2 p.m. Eti Bonva stores ye say the joy of tourism akwantu mu anije ene de ma ebusiafo nyina. Okay, enti ebusia Bonva stores ena wote wonu mu nka no ye say we jai ya mpacho ye ben Victory Baptist sorry dan bo modern bre na date na mo de kobono no ye mfa no 16th August 16th August yeah. Okay. Now I know you're precursor to Tekino. Okay. You know, September 9, ekosi September 15. Okay. Yeah, be ko bono no ya na be san ko Tekino. Abusia, my try ho ebre no ko pi na yenye enkrato na ye bra ye wo birthday ye di panyini bi ohodi ni birthday enne na ye behwe de besi ye try ho abasese a. Nhyira 104.5. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Oh, you're the buy and so amigo here. I won't send me brave. I feel crowd of Mubusam my transaction or order. Ah, Debbie. And catch a offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About the mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once so download app na two phone so. In the process maybe say promo code eh no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yentore. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay.
Ediane de kama ne ya kache. So no ahye no. Na beans so gusu ne nam bia na hihye mo no. Koto akoto awurade. Oh, in fact. What's it? The buy na moko. You did buy moko. Oba ya kamoto ya nkrasa mo ntu. Alright, Ebusia Yajen Katoka Kra, your mama Kwaba wa Adum TV. Maminti birthdays we say in Frimu na ene Yankasa Yadi na Pacho Pawuli GH. Eja owoye MCR Oba Insure FM hadia chese woni kitaye mu pa enne ono a ne ba Eliano anane at 2 Epacho wadi enfie mienu yedi birthdays we mienu nyina abom enti Pawuli GH social media woni handle wo Insure FM sanso na MCR obo adwuma pa ono a ne ba Eliano anane na Elino that's what you to me mama nyaza ai okay enti Elino anane at 2 and yema Elino happy blessed birthday na ejebo nyaba bedru happy birthday enko ma evangelist Degraft Ade na usere kakra manu never lot me gabi evangelist Mighty Degraft Ade evangelist Matthew na Matthew na man from kakra mfa evangelist Matthew Degraft Ade your man happy blessed birthday anunti Sugar Mama Bakery awa adako judge what the cake abeche ye o see your cake in your display we can see a grandsana you free Adum TV eti cake ya ye betwe e free Sugar Mama Bakery cake ho ye blue me hu big da me do bra na be chire ye said we ye cake no any ade cake is mo ye na send it me kama za baker doesn't reveal a secret. Okay, let's say a secret. But okay, patch up bra from a chair bra begina me say. Aha. Cake na ye den. Okay. Yeah, the odonso e kan ho ne bake cake. Okay. Did you say evangelist cake here? Obefile. Okay. E wo ma ye ni birthday crowd am ntanye mra ye no me de e pon wa e bedi. Okay, nti adakoja ache mo fine for mo che e kwan ti jai. Ye ben ko park. Okay. Okay. Here being so bit me text online. Okay. Okay. Mama de beba. Okay. Number Sugar Mama Bakery at the edge of money 0551 714 275 0551 714 275. And therefore, Tanasaji wa home ya you must say can be that so my fan evangelist. Come closer. They said they will chew mono about when Nimuno. Okay. If you have when you are pacho, sorry. Yeah, join quad ye call 1 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip hip hip. That's all. Na Big Mama Sombi patrol bi ambra na ye Sombi me say okay ye track cake ewo nyame aja nyame oba nyame susun kondim amen 1 minute with time so dey na woka. Oh, Nhyira FM. Debbie can Nhyira FM, I'm so grateful and so thankful today because if you were not Nhyira FM, Adum TV, I wasn't tried the cake before. Okay. I wasn't tried the cake before. Okay, so may the Lord Almighty grant them into highest level. Okay. And a person who designed a person who designed the cake. May the Almighty Lord express her. Okay.
happy blessed birthday pa Nyakupo Israel na onyo kesepa for being with us na and then so say we Dabi say we there say wo dey be call Lancaster wo dey be call Lancaster Adum TV ni wo Adum there say dem be call if you say okay alright abusia enche bia na ye be fi eye Adum TV na said yaka no ene ye dey kan wo guest bosome ni mu ye the birthday na sha say is a new beginning ne ya wodo nsa beso bia be Nhyira Nyankopon de yakọ chen ejuada o de be che yempo ejuada wo brajumadie ye be sa ba na ya ba beto aso ye free so adwumadie eto aso no ebe ba nti enyi wo fidie no emfree ho midin e de Ohemaa Benewaa abusia keki ye betwitwa nsesi a na ye di na se de ebi mu ho si pre wo mo no ebe yen mpi na so me mpon ye patrol Lady Gold White aha na echese jana dawro man wode eye keki fa sugar mama bakery so na wono mo edebaye Lady Nyankopon Nhyira pa na onyo kese pa o say birthdays na ebi wo ho bebre meye ni nyina wo ye kwa menye okay yanko ma ye didi ye no so na fe ye hwe ekwan a ye fa so a ye bubum ene your birthday ntima mfam feel so Nana Hema Nyankopon Nhyira na Nyankopon Nhyira obia awotie Nhyira na adom Nana Hema in fact enai asem no maame no wo hu eya me ya se on se emu say ade anamo wotu nyina panimu bia nka no asemo busuani bia nka no onhwe yi mesrehwe abusua yeka ayi enton a eton ye bosom okay eko na bretu ni we eye bosom onhwe ni ye pa no mabusuani nyina ni ba no so a wanhwe a wonche okay mesre ne pa yama full house that 8 bedrooms Temio 9 bedrooms one of ma munfa stores nyina ya den ewanimu barbering ya den eka ho cement store bibia ya de ama ya se no ma munya den munfa what aton kia kan ye no waton afa busia nka hwe edan ya wo be project e wo edan amafo tim wasan de mahan edu ska wọ́n say opese ye che na wọ́n say beche na oton ka no okay what you must say wọ́n say ye beche ana oton ka no wọ́n say wan kasa no ye kan say wa upgrade ho na che say wo do ho akọhye asemu ye na friend upgrade wan kasa wa koton cars too wọ́n sa ya sa de we nyina ma abusia yinim dia ewo dikanika Nanka me pesenka nikanika no mu video nikanika no manka ye nso ye hwebi okay me nim de wo nikanika am seso nikanika na nso akwase nikanika kiti ya no ano na wasa aje busuan gina busuan nso up to date sesi anti nikanika ni wa akola no ntumi hwe omo tie me pesen bi kan chem bi kire no ya mama ne ya papa no mu jaaye no na ya mama konsu pa okay me mama wu 12 me mama wu 12 ensupa papa ni jae ejan ho kwae no wa ma ne hwe ensupa ensu ye nyina eti ase enti me nim dia opa enti be dad nikanika no ntumi hwe nkwala no nkwala nto okay nkwala no mo ko university ana o se mo kem dabi ona omo ko ayi university from ayi America na asem we no se wo anhwe na oye meba mo ho meba mo mienu ho na beje madwenje no ene birthday ni nti amenkwa homa no so tew na menkomra meba na mabeje eye mo mienu so mo submission no nti producer Adarma hwa homa na ma menhwe na yemfa kakra mfiri ho hello Ohemaa Benewaa me ba fo pa cho wudi baby afafi ba cho mi di bedum ka tafi kwa mo yo ba bedu yenkwe eba cho maame no o hwe ye no oketa aban wowu ani birebire eda wowu afa enti wo hwe ye no ya nyene kra emfi ni nsem e metina kan no bye bye yo ya da sepa hello ma Bravo, Auntie Saturday.
Auntie Kwadu. Auntie Kwadu, mo ka say dey so. Oba mpacho yen kwai. Ye ni aba no yes trem. Any brain doors. E di ba de pan no wodi wo wiase. You say don't buy that one bad there. Who never so be and feel about so. That's all I did. I know you're not. But no man, I know where Papa know where Banadi. And you want to never so be a fish. And they didn't want what you will ask. What you and any brain a door so do. Indiana buy an auto. I am not some I don't know. Man, the what some of the family. Oh, the bed be out the bio didn't chew. What didn't cheat? And you say, you know, come and say, I'm going to talk to you. It's Miss Ramon. Mo da wo fani pisa to so se na be ya bia no rade adom yo ho akwara na ma me da won na me sam why akopon ebe ye abofra no bebe fie. Okay, hello ma bomze bako me da fo ba cho wudi be bia frefi am dia de lampard because for manfu lampard yen ko yo wada no ye ni kru ye no ba won na busia ni bi na ba ya no da bi ono nko na ba yo woni mu se de wo ye Emma when a bush you my bro was idea where you on be a crum. I okawali a few quite man quite a water. I didn't any better. Then you mean Pemumano. If you move my ama by a motobi woman, my yama, my yebre, and they were being in the listener. Maybe BBC and the band or Kabika, Damon in the Young Wally, Yaman Wally, one hour of them. When you have been a share of him. Oh, you know, and anyone was say. Na se ne koka bi o so koya wan se kwano ko wuye no obusan pe ko munya bi ama no mfa won fa minimi a de jeri nya na ko pe nyina na ko wo war de nyina ko ade ne du pesa ma ya bu fisa conference ya. Okay, won so wadwen channel no. Hello man me no ba cho udi ba bia frefi Zembra da ina ka tefre homa yo bre ma pa cho yanko ba che ni aba no to de bo aswai so na we are sitting here. No matter the no it's kai what happened you do me that you are plan ya you can be business plan ya you ko so na in February. Hello Abai ma ho yeah Joe ajabota na me awie de boko makope ho asemo asamo banje de seti wo mo wodi fufu mo wodi borofu ekumo mo sa ko twa cake buru ize de figure de ko de ewo enti maame no de mo momodi am nkasa nkire maame no na bi kwaya ofa na ma wo tua atete nasen enye so officer dan no wo pa mo mfa ma no sanso ni kanika no so beji a mo nyi dan no pa maame na se maame be ton na odi be panika ni bia na osuso mpre na ya mfa hwea ma wiase ye da se pa ye fa be mienu bi so. Hello good afternoon Ohemaa Benewaa. Good afternoon balebo what to say pati na mi adumo na muso we Nyankopon kita ye pa in fact ye mo about runs just we event at the same koye no ye na ye ma evangelist so a wodapa Facebook for beji jabwa no ni dia bre no in fact ye besere ye nua ba ejapade no doors apre no doors on to ne boase na ye fa hwe ye ma wiase Ohemaa Benewaa ko nya mi ye da yo yeso ye da se me fa ne otwa to. Hello Mama papa vie original asunje nkanenka evangelist graph mama bigini mama go to say bebram on super oh maso zangwa muncheche no oh me okata wa maso ngokotwi o se tuma de des o sana oh me ya papa sun bedi no me sira pa on fa kotwi so papa de me ya papa no ni clear do a champion boyfriend on fa kwata me nyi mfa ma no ate oh me ma mi nim se bia se mu wa twasu no se bi onya be fire se be bi ne wa because emergency can be between me dey o si ajapade no ni si e becha se bi nkwan to kai yo se bi na no mobile wa ja store eno magum eno mai na tini ahye je si ade ba de pa no pe no wi ase te o ti min chance so pa na me pe we se bi be ma no bi na wo no ano fi wiem ano ya pa fi wiem ti be message ma eno ma na ma ni bi ti ko mu aye ye no e be ka kan nya ga wari no
ebe de ma binum so ho ti me sika sema on chance am so se bi nipa na wo be ma no me da si pi yo me so me da se pa deal I'm fa ba ko hello 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 oh Afianiana me pasa ni o ma ayo Afia yanko e wona last caller oh me da se pa nya mi sha evangelist ya mo happy birthday e kwantenteni ahode wo and last week ya ma mi bai no ni ku se dani ye na lanom atakwa me da yi na ye ja wo dan 9 bedroom then evangelist ya kan ye ma me no mu ko supa o mu kokoko pa ye ma me no mu tentene kraye e de hwe ye fa da ho tiate na eyi e kan se jezi fo ma ya ba itimi social media kwa de hwe ma ye ma me ye sere no se ni obi kan nya de ye na ha na ne be egu no na do mo mo akọ na okay Afia ye da se pa big mama tonte ho ne nya ne nko agoso me da se esa no ni ma de ye me ya wo no ebio ukunu na wu ye no ukunu ma me na wawu ukwa wo se wu twam na ho poster ke no kra ba mu jai ade wo ya wo ye na ni brade ma me hu bida na me hwe ne ya bia na odete wo no ejapade we nyina hwe chale ese ne ho bi odete ya edio na che se wo no am sa adwene ne nya adwuma asem edi na odie ejapade o se bisa se ne man ye sai enkola nan eno ekuna ne ye kwache na de ti na so ena ma nyina bo wo ho so wo de wanya bi ni kunu na busua no omo nya na fo papa ya tene kwa da ai se wo gimi asem eno nwa omo nya nwa fo omo odin de nti na ye san tra so bi em se na no ye wo so wanka na se mina eno na ma ja producer san te ne ho kokko still no so kwa nzi so wa case no nya papa me de se de ayi se na se ne yensie no na se de yensie no on so tuntun credential no wo fa wo ona japade no se tuntun credential no wo ye bia wo de japade so kwa nya akodo aya ni nyina ye lady asemu de me susu se oba na wanya futufo bia na ba ma bia ense wa betare ho na ense o advice no se be ya o mbetimi age ni nyina na aja ono so adidi bi ho na anya saade a saade amanfo ka me de mentimi nka ne kese onya beifo a na ne and baabi na wa because ade we de e serious baabi ni de entimi boni di oba utumi de oba wani brade saade e de tufunu so tuni kunu efunu so say encourage na wa se wu na wo te age ajapade anya ofere mpo so abetena na wa se kura chef fridge na me kwase wa base kana me katani front mananka exposure na anya mo but still there be futufo na otu ne fo no amwa no amwa kura nipa se o man ho kwa mo bintu ya betie de lawyer beka na fe ya hwe ba bia ye de beto abusu amenti birthdays we say in free media na ye Mrs. Rita a champion Mrs. Rita a champion ye Kojak ni yire ene ye ne birthday eti ye ma no happy birthday Mrs. Rita a champion edi ye na woda free ye big mama ho mama gift don ko na this birthday wish no ade ma sanso na safua na akosua kisiwa free officer Sheila ho o say na your birthday ye show stronko kwa so pa na afei na buadu ayo yo eni asafo na akosua kisiwa onwane officer Sheila no immigration service yema happy birthday nana buadu ewo Love FM social media nana buadu yema happy birthday we ni birthday sahodo aka nyina wonuma di wonuma wodanne na yantimi anka ya momudi nyina no yesre twede ampo Nyankopon ni Nhyira no se ento munyina moso yebekoni akodi nkomo na yenkomo ayekodi no yene eye Planned Parenthood Association of Ghana
ana ebedi nkomoi na ene enkomo a ye ba ne aba bedie no efanyinsan yibuo ho adoso papa ene ni papa no se echa se edafom to obi tibi kwakoye na wafam wahwere ne nkwa obi ma na hom ne so a no adu drug store na wakọ no akwakoto aduro mikoyi minyinsa to agu na eduro ne keka bo mu de ma no nso so a kyese wonfa ho kura enu nti bomode a nebra Nhyira TV madam ayana ma hwe talk back na mame bra Nhyira TV on YouTube na bra na yeni enkomo ya mamenom wonu matna se menkwe na mema wonu makwa aba na memisa won se enne enkomo no ekosei breben kra enna eye Planned Parenthood brafunye o asem Planned Parenthood Association of Ghana ye di si ho mama mema wakwa aba na pom to say da yesu ase o se me madam bi pa on de na friend magi na mama odi ni the same the ajua from Pomania ajua mami ajua okay ma ajua you Planned Parenthood Association of Ghana modi si ho da ben breben Planned Parenthood Association of Ghana it see ho 1960 wow and eba omayi mu a ye sha se eye edwuma okay na hefa na mu free ya mo de beti ku no de na mu di nyina so de te se akoi pacho ekoni nyina so ne se ye be ya ye be hwe ema ene de amabuno no enemu ensensem ene o mu asabi ye pa wo ne nyina ye hwe ene kwan pa ye be fa so a se bibi ba ye be sia no eno nti ena PPAG no ebo ho ye di dwuma okay na se mo abbreviated form na PPAG wow e Ghana na ye nte menim da e ha since 1967 okay 58 years morning okay na ankrabata saying so far ankrabata saying na matete no Ghana ha say mo si ache okay oh me da say Ghana ha de ankrabata ne bedre Cape Coast Accra northern region okay other regions na bia bi wo ho okay na Ashanti region ha yewo Kumasi ha okay tech campus or Bomso gate ho no okay na branch ba ko so wo so ame initially na bi wo konongo but say konongo de no and say yakroso emfanshin biom se na first net okay madam awie yi monam ede na de mu abetoaye da sefa awie de enti a ya betoa mo ne se a project na ye hu so be no ma ye hu se unsafe abortion okay ya dia e kwaso na edi enya enti na se ye ba na ye be kirekire mu okay na ye ti ase e won se ye dwumadie no dooso but de ye hu ye bo hu de rose se ana ye tuso ana mo ye abortion comprehensive abortion care okay na sa comprehensive abortion care no survey na ma ye hu se unsafe abortion nyinsen yitugu a ehu am famra kwanso okay so yam famra kwanso ana se yankọ bebi a esese yekọ na ye ne nam fikyire ene bebi a enura ensese ye nom na ye nom okay eno no ekoso ema sese dudu na ebeduru bebi a se wo pa wo no ema afi bi wo ho nso kura na wuti anye ya na de wo kọ ense do ene nyina aka ho ntina ye disa edwumaye okay enti wadarumu se ka comprehensive abortion care and also unsafe abortion and one family kwanso a ebi ne say comprehensive abortion care ni nyina agina ho se nyinse wo fa ye funu a na se ye hwe bi anyinse no wo maame na nkasa be how wo apomudene ana wo nkwa ha yetimi eyi fi ho abortion
So anasa nyinsen a enya bosome enso 28 completed weeks no say a abortion. Enti ena bi wo ho nso a na akwala no wo behwe na akwala no be wiase a niam bi nti ontumi ntena eno eye kwan ye be fa so a ye be boa wo na sa nyinsen na fi wo na foforo aye aba na wetimi enye bie so eno ne comprehensive abortion ena unsafe abortion na wo kan no sani amichire mu ahyase ya kwan a ye be fa so a ye be kwa akose nyinsen no eno any unsafe no baby wo ho a emremu yenye ntum se obefa eduro bi wo ho a eni kwan se wono se dodo na akra edi bisa so aho na ede nsunsanso bebre abanti anye ya na ankowie we say ye yi wa we de ato atwena awo no kura beduru baby wunya bi afi wuti anye ye nso ana de wo konse do ye hwe de say nsunsanso apart from say ye be wa wo de ato atwene ebi ana obi akoye abortion na nyi say you to go amfa kwa ampa so a complications dey den complications a eta edikan a eta hu say moje tu nipa ne bebre na say na we dey pipe perforated uterus ana say wanya infection bi otimi di dem say awodi ano epai sa and leading into infertility say wintumi kura hu biem ena moje tu no so betumi de wakowuom say ye hu anya ha na ye hu say ne ye be so ano ntem ebi amekan akosi baby e we chiri ka akro de be ko ayaresa bia no hu oden betimi e de wako ense e do ente hu nsunsanso no ebi no enti said ye maye PPAG project ya mu ye futu ya mo de bre ye ne eye say project no mo ye ne say bia mo conferences via mobile ya na ekosei me da sipa afutu ya ire van say ifi eji e bia ya pona to ho ena your services nso obetumi accept enya at your own comfort zone ufie your digital health line wo be frɛ ne ya no wakasa say ade a wo pɛ no kura say aduro no kura say yem package ne farmer delivery na yan kyerɛ no no famrewa obi wo ho a otua na mo mpɛ obi behu no say obewura facility ho enti ye wo sa interventions we nyina kwa we nyina ye fa so e de boa e ma bibia e ye pepepe all right enti mo number B ana B wo ho a mo de betu dwa na e ba cho number no eya na normally nkofo bebre to say yati Nhyira TV aye free won se bimba fefi abonten bi kwa na nyi Ashanti region enti ya na yata the head office number no FD kan tudwa said ya be ya obi wo different region kra na obetimi afre na baby e be no otimi akọ no nya botre na hwehwe na ja muntia ne we eya adisuade yesusu ne nyina ne ehwe kwan a ye faso ye family planning nom ne ade e wo TV so nti utra ye ne Nhyira FM obradwumade so nkomo we atoa na efi PPAG ho na almost say survey a omo ye no eye comprehensive abortion care obu abortion ku anu we ya catch na nyin se na se wan fa nko hospital mo ja na e ka kire nyina ate akem e be de kura ne ba no foforo bi asan ba betom eti wode namoa na aye na sori ko ne ese atum yefrum ye de credo tete apono bi ye de besi me yefrum na no enom ne ade enso bi anka uko PPAG consultation mo ken ji ntete ye se etimi ba wa wo fie kura ye wo digital health line so a eno aba funti video so ye betimi di nchechere nyina ama eti fa wo pen ne wo paper na yenje eye PPAG number no sisi a medafo bobo number ne pacho number ne ye we eye WhatsApp number say ebia won pese better voice and now pese obefre we eye WhatsApp 0245 11 822 and I want another
Sisu ba ku bi na me phone ni chiro. WhatsApp number ne 0245 11 822 8 and na WhatsApp number. Okay. And our call number ne 0800 20 and TA students na ya no 0800 20 10. Okay, that's a no count 0800 20 10. Okay. You call more website and more be or be over person on one share mu projects am ye no be website no say your Instagram account for her. Okay. Your PPAG. Okay. It's a P_AG. Okay. Instagram account. Okay. And a Twitter account so hono. Okay. The Twitter account near YAM Youth Action Movement. Okay. Who enter YAM na Twitter account na beba wo hono. Okay. And a number na me boy no a call line na friend Yen Kasa. Okay. Yen Kasa so account so Twitter. Oh, okay. Yen Kasa sana number no call line ye friend a digital health center ofra. Ubenya ye professional so hono ma betimi ni o ma chichenkomo. Okay. Mama, what's me twa to awodi ma o ma fo. Ebia sena obenso wo ho a ontumi fro peyan kasa ye personal number nso a. Okay. Ebetumi de atodwa. Yo, mama fa todwa ne ko. O ma frɛ. Me ankasa me personal number is 0243 48 81 31 0243 48 81 31. Okay. Mama, you better must pa say jam modesa entity we aba. Na ye ni bia ma ba tan ene ma wonum ewa wade ase. Na fe ya hwe ye hu ye se wo hospital na doctor kase. When you say no day from what say Mr. Fanatra enkowa ba bia keke nso so say e be abortion na wakoni atwe apaso ya twe span na ya twe kutukutukutu ya te wa wo de kra to atwe na anam ho no bo modin a fa kwampa no so bra na beji nchiremu e wo PPAG ye numbers ene ye de atodwa no bo modin a na hwehwe ye ebusua aha na brebe makwan ma ene dey ye de ebesi YouTube comments no na do so pa nanso ene ye brenu nti mentimi mankin kan pi Salina Louis ochia ye o say hello ya Genesis Steven to 4 o say fafa kasa de pa o meni je kasa no afiase ye asemi de areho Vida Vidash o say asem o yiri waji sika nyina waji fie upedi akura biem okay, comments no edoso. Me na say ya we greedy pa, we greedy. Wanya dear David Asari so sad one so Carolina ba or say evangelist. Happy birthday. Mama Muntina se me ba. Oh man happy birthday pa. Or say ya so my evangelist ye the go after day happy birthday. Asanka the boyos man. Na ohoye de baby I fine minim say eye bie mic ne dia baby say na first August o patchwine wonya wan say evangelist ne brof na ya e was yeah because yeah na wafo so because August born they don't me 13th August oh when evangelist there man the man tin brof no man tin mo say birthday na bono aye ne say bibi no amana aye mere Zamoto nyuma ni ya fubiama akaba to foforo bele no me kan momu ebedi mu ntie yo hu nyango bonja so pa no akonongo bo adwuma pa joso nam se na de so be so kokonongo ya de obeko aza kokonongo ba ko ya kokonongo be kokonongo abebi obeba na ho de woni ene me kokonongo as ma ba zia de kan so brobi antwen o bebi on the community okay bebi obi have got tested to my na you say bebi ebeko bia no omo de ebeko but enda him afo na de ndo aso ye adwuma pa amen and then nam grown over power ayo papa penu no makosu a chance ga mo ben power asukoto me ya de ko ama variaso sa ebe ye ari how de sana ya beba ko aka ebe fa kaka abusia ede edu fiada so a aya ye ntufo futuo ni nyina ye tie ne dwada kusi ya wada fiada de Friday bonanza yakopon hwe wo so na ommo hu ban mama na ka wo ka bibi nka mapon
na bede services a ye wo PPAG no enyina tudwa ebia na obi bedwen se abortion ho asem nko a ye cervical screening ye family planning yeah pregnancy test yeah antenatal and postnatal comprehensive be a for ba hu bia enye abortion nko na yes I treat minor elements so site ni mienu nyina ba bia obefre ye bia enso ye beje yo mama enim se mo be san ba bie mo be kire ye emu ye pa ma ya te ase me de Ohemaa Benewaa ba bia be hye me bia no frem Ohemaa busu me we say emu be ye de ntiyire ho na ebefa e de amma agosia na bibia e fine nyame adom sa ekoyi but to happy birthday my evangelist ne enko na time aso sabe nakasa bebe ka ko to ne ope utana asepa choni emano na yempon wate nyesa emwa abusia Ohemaa so asode ye de da so etimu aye didwa eye my way insurance dial *165# therefore who born my way abusia kuo no esan se esan amane ne